Om Swastiastu. Matur suksema anturang titiang duaning titiang sampun presiden ngicen alit-alit utawi pemilet ngeninin indek pasang aksara Bali. Utawi titiang jagi ngambil materi ngeninin indek pengangge tengenan. Wastan titiang Putu Eka Wirawan, titiang saking SMA Negeri 2 Singaraja, ngicen materi media pembelajaran ngeninin indek pengangge tengenan. Nggih, sedurung ngelanjut nggih, alit-alite utawi para sisya mangda nguningin dumun tujuan pepelajahane puniki. Sanika pertama puniki sisya mangda presiden ngelataran artos. Artos niki arti daripada tengenan punika. Nggih, napi sanika baos tengenan. Sanika ping kalih sisya presiden ngelataran uger-uger pengangge tengenan. Niki sanika ping kalih. Sanika ping 3 sisya mangda presiden nguningayang imbe utawi contoh saking uger-uger pengangge tengenan antuk krune sane mebasa Bali nggih. Aler sanika ping 4 sisya presiden nyalin wacana mebasa Bali nggih sane aksara Latin ke aksara Bali. Mangda anut tekening uger-uger pasang aksara Bali utawi pengangge tengenan. Nggih, kali punika anturang titiang mangkin napi sane kebaos tengenan. Nggih, tegas tengenan inggih punika aksara wianjana sane nengen. Nengen puniki meartos mati nggih. Sane megenah ring penguntat krune utawi penguntat wandan krune. Wandan krune punika padhah tekening suku kata ing basa Indonesia nggih. Mungkin napi manten sane soroh-soroh tengenan punika. Soroh-soroh punika wenten papat nggih. Sane kepertama puniki wenten eng. Nggih, eng punika kebaos cecek pengentos nyani. Raris punika kebaos surang. Kemudian puniki kebaos bisah. Taler sanika ping 4 punika kebaos adeg-adeg. Nah, niki petang soroh puniki kebaos pengangge tengenan. Nggih. Uger pengangge tengenan. Nah, sanimakin ampun ngeranjing ring materi nyani. Tengenan eng. Uger-uger nyani sane kapertama. Nggih. Tengenan eng keanggen ring kecap pengutat krune muah dados cecek. Artinya napi yening wenten mesuar eng ring pengutat krune punika wenang nganggen cecek. Amin kadi puniki wenten contoh pucung. Yening surat ring aksara Bali kadi punika. Nggih, pucung niki nganggen cecek. Nggih, sampun nggih. Niki sanika pertama, uger-uger eng. Sane kaping kalih wenten contohnyane warung. Nggih, padahal niki nganggen cecek ring ajeng. Kemudian sane nomor B, saluwiring krune lingga kecap kalih sane wianjanane padhah tur mekekalih polih tenganan. Punika wenang mekekalih dados cecek yadiastun sampun kaanu suarayang. Makin delapak latarang dumun sane muaste kecap kalih wianjane padhah. Artinya nih yening wenten krune sane padhah tur kecap nyane mesuar eng ring pengutat krune
punika wenang nganggen cecek kekalih. Nah, contoh kali puniki. Cangcang puniki wenten eng lan eng. Yen surat ke aksara Bali dados nyane mekekalih puniki nganggen cecek. Puniki nggih niki cingaken cecek niki nganggen mekekalih. Taler nanti Pak Tlatarang pisane kuastanen ia diastun sampun ke anuswarayang. Ke anuswarayang puniki inggih punika nye menenge. Nah, yening puniki wenten krune cangcang, yening ke anuswarayang nye dados nyane nyangcang nggih. Nah, niki nyangcang puniki pateh mekekalih dados nganggen cecek. Nggih, wenang puniki nganggen cecek nggih. Napi mawinan duaning krune nyangcang puniki wit nyane saking cangcang sane kuastanen ke anuswarayang. Edan nggih. Sane nomor C. Tengenan cecek puniki keanggen pengawit kurulingga sane wianjanane mabinaya. Nih, artinya yening wenten krune eng di tengah-tengah dalam satu kata puniki, nggih. Punika nenten wenten atau tendados nganggen cecek. Sekadi iki contoh nggih, wimbelnyane bungsil. Puniki wenten eng tengah-tengah. Nggih. Puniki yen ke surat harus nganggen niki sa niki eng niki nggih tendados nganggen cecek tengah-tengah. Dados nyane gempelan sa. Nggih. Tendados niki nganggen cecek ring tengah-tengah. Puniki sane nomor C. Raris sane nomor D. Keanggen ngicalang pasang tumpuk 3. Ngicalang punika menghindari yen dalam bahasa Indonesianya nggih. Contohnya wenten krune angklung. Dados nyane yen surat ke aksara Bali a puniki nganggen ha biasa taler eng ne puniki dados jangan cecek kedaging cecek. Napi wainan yening puniki ke surat nganggen kegantungin dados nyane niki tumpuk 3 aksarane. Nah niki sane tendados yening uger-uger aksara Bali aksara punika tumpuk 3. Kadi punika nggih. Lantur mangkin tengenan ra. Tengenan ra puniki muah dados surang ya diastun ring ajeng tengah utawi ring ungkuring krune. Nah, yening tengenan ra puniki utawi surang nggih, puniki bebas. Nah, sane contoh sane pertama wenten sekar. Sekar R puniki anak ya, huruf R puniki ring penguntat krune wenang puniki nganggen surang. Niki ring untat krune. Raris yening ring tengahing krune R-nya niki cingaken wenten pidarte. R puniki nenten dados kegantungin. Dados nyane yening ke surat ring aksara Bali punika nganggen surang. Yen kadi puniki pidarte. Nggih, nika yening tengenan ra. Tengenan ha. Nggih, mangken tengenan ha. Ring kecap pengutat krune muah dados bisa. Artos nyane yening wenten krune sane medaging ring pengutat krune puniki wenang nganggen bisah sekali puniki. Contoh, wenten krune pusah. Pusah yening ke surat ring sajroning aksara Bali sekali puniki pusah niki nganggen bisah tendados aksara ha puniki kedagengin adeg-adeg. Tendados nggih. Raris wenten krune pasih. Pasih niki darosne nganggen bisah tendados nganggen aksara ha niki kedagingin adeg-adeg. Nggih. Raris saluwiring krune lingga kalih kecap sane aksaranyane wianjane padeh tur mekekalih pulih tengenan ha. Nah, wenang mekekalih dados bisah. Contoh
Wenten kruna cah-cah. Nggih, wenten kruna cah-cah punika wenang nganggen bisah mekekalih. Sekali puniki cah-cah ampunang kegantungin. Ngeten nggih. Raris wenten contohnyane tengenan ha keanggen malih ring kecak pengawet kruna sane lingganyane mebinayan. Artinya berbeda nggih yang dalam bahasa Indonesia niki. Wenten kruna cihne. Niki yening wenten huruf tengah-tengah ing kruna punika nenten wenten nggih, nenten wenten kedagingin pisah. Dadosnyane kegantungin antuk aksara na. Seperti punika. Nggih. Sane kaping 4 niki wastan genah ring sor sinenggo saking kalih kruna umpami asah duren. Puniki wenten asah duren punika kebaos 2 kata nggih. Nanging kesengguh saking kalih kruna. Nanging niki asiki kruna niki asah duren. Aksara balinya yening ke surat puniki kedadosan nganggen bisah. Nggih, kedadosan nganggen bisah sekali puniki asah duren. Kali punika nggih. Adeg-adeg. Kali keping utak puniki. Adeg-adeg sanika pertama patut kesurat ring penguntat kruna. Elingan puniki wantah ring penguntat kruna. Nggih. Niki contohnyane adan. Yening puniki nulis adan. Aksara na puniki yening kedagingin adeg-adeg punika dadosnyane n. Nggih, dadosane yening wacian puniki dadosne adan. Kali punika. Kaler sane kaping kalih adeg-adeg patut kesurat ring pengutat pahan lengkare atau pengutat lengkare. Nah, makin adeg-adeg puniki kesurat di setiap atau ring sejeroning pengutat lengkare. Nggih. Nah niki wenten tanda baca puniki. Dugasi ipidan puniki mendaki ngadeg-adeg. Napi menan niki tanda baca. Raris i ketut meli motor. Nah mungkin i ketut meli motor. Kali punika nggih tanda baca puniki. Mungkin sane kaping kalih adeg-adeg kesurat ring tengah ing kruna nganggen bicara tepuk 3. Artinya napi adeg-adeg punika dados ring tengah ing kruna. Nggih, dados ring tengah ing kruna asalkan enten kruna punika manggen enten tumpuk telu. Iki kruna tamblang. Nggih, tam puniki wenten adeg-adeg niki kedadosan. Napi mawinan yening nenten kedagingan adeg-adeg ring tengah puniki dadosnyane aksaranyane tumpuk telu. Nah, ring uger-uger aksara Bali nyurat punika tan dados tumpuk telu nggih. Nah, karena niki puniki harus kedagingin adeg-adeg. Kali punika nggih. Wanta kadasa punika titiang presiden ngaturang media pembelajaran ngeninin indik pasang aksara Bali utawi pengangge tengenan. Ini wenten kekirangan kirang antuk titiang sejeroning lataran materi puniki ngiring jangkepin dumon mangde presiden jangkep. Nggih. Nggih titiang puputang antuk parama santi. Om Santi 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 Om.